Ya lobby wan mi betegi you taki 4 pieces there if you want make one sma kon free of kan de use if you want kon free fu di dibri machti. A fosi pisi na fu sabi kon sabi nanga suma nanga sotu yeye you abien fu du. A tweede wang na fu tapu den olo. No we gonna 3 fu 3. A di fu 3. No I kon sabi ba en I tapu den olo. No you abi fu begin sutu nen tapu lobby wang. Sutu nen tapu lobby wang. En usabi den feti sani en wo leri den ook tu na ini den. De leri sa wo kisi. Dus unogo giden san dat fin no dena ina kona ini pisi. Ya wo giwan tu san chori. En mabaka dat da wogo moro fini no. So dat want tak no yo sutu no yo begin fu forma dibri yo pure na ina oso dati. Yo pure meka guadoro. En asan no ano altijd adi dibri egi abra direct. En ook tu furu we si wandi dibri mako ande want to trawande ook tu ekibri ne mbaka in sei dape. Bika defen okasi fu ko in sei doro be opo. Dus den boro go in sei ook tu. So lobby wang da unom denk taki na efo in wan komakandra da wogo. Bestraf want to di dibri snel da ba. Nee lobby wang an no true na wan lei. Umus feti en meka santa ye soru of moro dete. So moe aksa santa ye moro no deno sor mi yere ef moro de ya. So dat hij as makan kring free helemaal. Zodat alla den demon komoto in eng. En so lees ay te kwantu mung, so lees ay te kwantu yari, so lees ay te kwantu wiki. Minomantegi you precies olanga akan teki, maar you mus hori doro fute leki as ma de free kring lobby wang. Ano wan pre anu de. Di dibri no one for you free. Dus you mus hori stand, you mu kaka futu en dat wo leesi in Jacobus. For vers 7 nanga IT. Dat mek umusaka unsrefi gigado. Dat na fosi wan di umbetaki. You o sabi. Suma nanga suma you abeng. En baka dati yo saka you sref gigado yo. Yo beleiden sondu yo meken bu nanga gado. En natuurlijk nanga sma. Ma umus kaka futu gidi dibri. Ya te begin kakai futu. Dus a fos sani ay anotak. Ina fos presitak. Begin kaka futu direct. Nee atak saka usref gigado. En baka dati dat di ik bananga du fu apisi dati. Dan no you mus kaka futu gidi dibri. Dan asa gwelibi unu. Ishi lobby wang. If you no kaka futu geng. Ino mus denk taki o mami be bareng bada saida negwe da ala fasi da kanen mi swaki tumsi. Lobby wang me begi. Nuit moro inom denk asandat. Asandat bepsa na nga mi tu. Me denk taki o da kandena wan space rutus mam kostrea stredis. Nee lobby wang. Ibri wandi edin gado tru kan fet afeti disi. Ma imu hordoro. Imus hordoro lobby wang. Im hordoro. Yumus fetang ingo doro so leisa itek o langa ma yetang godoro. Ye feta feti lobby wang. If natamara we godoro. If baka wan wiki we godoro. Aso we godoro ne stop. We gona tori. Tak ay di bro kwa yu baka. Ideng takuk banga yu. We godoro, we fome godoro pur alasan we aksa santa ye suma de dape moro. Santa ye sorry wan dape baka. We gonen taku baka. So we go we feti. Teleki gado, sorry. En as mas refo firen tu. Tak ye, mi free for true. And if you not moro. Ya. Meku luku na ini 2 Kronieken 3:32 ina nyung nengre Bible aning fu a buku dat na historia. Ja, dus a tweede buku fu historia 3:32 vers 7. En we lezen vers 7 nanga IT. Ja, en a schrift drapet aki umus abi dek ati en umus de jaja. Unomus frede en unomus meki akonu fu aser nanga abigi legre fu en meki ulas ati bika awandi de nanga wi tranga moro deng en eng ebau tapu libis makrakti
Ma masrawi gado denangawi. Ai yepiwi en ai fetigiwi. Den sani di konu je hiskia for you that taigi a people giden krachti. Lobi wanda we shidrape tak na konu je hiskia be takanga ding wan konu di be din gado true wan konu di be poten vertrouwd op gado en abe taigi a people taki umus abi dek ati en umus de jaja. Lobi wang brada sisa jaja yumu de jaja. Unomu frede en unomus meki a konu fu aser. Disna no a konu fu aser. Disna di dibra nga ala den baka manfeng. Unomus meki den di dibri nanga den hei wang nanga de lagi wang ya sa fu satan. No wanf den nomus mek ulas ati. Bika a wang di den nanga wi a konu fu glory a wang di erigeri a God of tap alasani ya a de tranga moro den. En den di dibri nanga den uroko sanif den about ap libis makrachti bika den nabi krachti moro lobi wang den nabi krachti moro nou libis makrachti de versamel de soigi brudu fumang abi krachti if de no drink brudu today den flow lobi wang ma masrawi gado di abala krachti na ena bron fu ala den krachti de nanga wi ai yepi wi en ai fetigi wi. Ja, lobby wang. Dati, mi wani you bemoedig you schreef nanga de woord to disi. En lees den die you schreef lobby wang. En abobon fileri den tekst na ede. Nanga dat you fonde ni dibri lobby wang. Ja, en da wokon doro na du fu fo. A laatste pisi, samos du. Te fetanga dibri, fetanga teleki pour alla den di dibri makti drape krima her oso dat want tak a oso na a libisma. I krima libisma mooi. Kara brudu fu Jezus fu krimas ma pour alla den demon guadoro. Dat te asma kring helemaal legi fu alla den demon. Dai musabi taki. Wan legi oso. Da di dibro kombaka o kon klop baka. Alasma if you a moment die you kon free inomus denk takatori ba. Nee, ete wan punt de ete lobby wang. A fianti mustang na doro sei. Hore na doro sei, mekata na doro sei. Poti alasani na in you srefi. Fu mek a nooit kombaka. Anom fen kans nooit moro bika au mek moeite kombaka. Au lip you, bika a 4 slag toch. Au lip you wan pisting. Bika dogo dape fetanga den schreef tak. Saide mekas madat gwe. Ja, saide make den for you. Da dogo dape fetanga den schreefi. Maar te denk ba fetanga den schreefi. Da do kar gari baka. Da do tak baka nga den schreef taki. Da im gonga moro de moon baka. En im fenwa fasi fu mekas ma kom baka ondro yu machti bika wa brudu van udu abisma van udu tek den krachtig den doro den sondu sa de du lobby wang da de no lip you vrij ano ino mas don vrij da i en de beden in you de befen kans na you de befen mooi krachtig na you lobby wang dus da musap tak yo abi fu feti yo abi fu hoor stand. En je moet lezen je Bijbel. Je moet begi alla day. Je moet doen den san dat je leest je Bijbel begi. En je moet beleid je zonde. Te me kwam fout. Nos donangen. Go seteng. Ja. Alla de san dat e jef je voor mek adi dibri no fen kans. Go in sei baka. No wan bita fasi. Nom tang in you. If im giwans ma pardon. Im geng. Sabi tak. Wan de moon bede in mi. Omen of wang of moro de moon bede in mi. Mi no mus mek grap. Dat you mus sabi fi usrefi taki wan de moon bede in you. Ino im saptak agwe mar. Au suko wan pasi fuko in sei baka en anom fen no wan sana you. No wan olo. En des olo na den sondu lobi wan. Ja. Meka di dibrita na doro sei. O lesi Efeze 4 vers 2 a sebi. Efeze 4 vers 2 a sebi. No gi di dibri no wang okasi. Na wan bon chatu tekst. Ma bon fi lere na ede fi sabeng. No gi di dibri no wang okasi. Ja. No gi di dibri no wang okasi. Anotak no gi di dibri okasi. No gen no wan okasi. No wan futus refa nom fen kans. No wan wiri srefi. No wan ingi wiri nom gen srefi. Ja.
anom fe no wan okasi, ya. No wan okasi anom kisa you moro. Ya am tana doro lobi wan. Am tana doro.